Lijep pozdrav svima i dobrodošli na kanal Skuhaj sam sve i svašta. Danas pravimo domaće uštipke, hrskave s polja, mekane iznutra, savršene za doručak ili užinu. Recept je veoma jednostavan kao i svi recepti na ovom kanalu, stoga ostanite do kraja videa i krenimo sa pripremom. Sve što vam je potrebno jeste 1,5 čaša brašna, pola praška za pecivo, pola kašičice soli, pola kašičice šećera, pola čaše jogurta ili mlijeka, jedno malo jaje ili pola većeg, jedna kašika ulja, po potrebni 1/4 čaše mlake vode i ulje za prženje. Za početak pomiješat ćemo sve suhe i sve tečne sastojke, pa uzmite jedno jaje, izmiješajte ga, dodajte ulje i pola čaše mlijeka. Vodu sada ne dodajemo, nju ćemo dodati na kraju samo ukoliko bude bilo potrebe. Meni nije bilo potrebno, savršen je omjer brašna i tečnih sastojaka. Zatim ćemo pomiješati suhe sastojke, to su brašno, prašak za pecivo, sol i šećer. Sada u brašnu dodajem sve tečne sastojke postepeno dok ne dobijem gustu i ljepljivu smjes. Kada tijesto bude željene teksture, ostavit ćemo ga 20 do 30 minuta sa strane da odmori. Iako je priprema jednostavna, uštipci su uvijek jelo koji podsjeća na domaći s ljubavlju pripremljen obrok, idealan za dijeljenje s porodicom i prijateljima. Postoje brojne varijacije uštipaka, mogu biti slatki sa cimetom i šećerom ili slani uz sir i začine, što im daje beskrajne mogućnosti prilagođavanja ukusu. Ne znam da li postoji osoba na svijetu koja ih ne voli. U širbu sam sipala ulje koje sam dobro zagrijala, zatim kašikom vadite smjesu i spuštajte u vruće ulje. Pržite dok uštipci ne porumeni sa svih strana, otprilike 2 do 3 minute po strani. A vas bi zamolila da ukoliko već niste, da se pretplatite na moj kanal potpuno besplatno i tako podržite moj rad, a budete u toku sa svim novim receptima koje vam uskoro pripremam. U komentare mi pišite da li vi pripremate često uštipke za doručak i da li ih volite više u slanoj ili u slatkoj varijanti. Ja ih pripremam često i nekako, iako su porijeklom iz narodne kuhinje, uspjeli su ipak da osvoje srce i sofisticiranih restorana koji ih često poslužuju i kao moderna jela. I to bi bilo to. Kada uštipci sa svih strana dobiju zlatnu boju, vadite ih na papirni ubrus kako bi se upio višak masnoći. I to je to. Vaši uštipci su spremni. A vama veliko hvala što ste danas bili sa nama. Ako vam se ovaj video svidio, ostavite like i pretplatite se na naš kanal za još ukusnih recepata. Doviđenja i u slast!